the Hasmonean tunnel. Vítajte v našom tuneli. Now, I'm not going to go into all the periods that we are able to see here. Neprejdeme si teraz všetky tie časové periódy, ktoré tu môžete vidieť. I want to concentrate on the temple Chcem sa teraz zamerať na chrám and the western wall that was here. a na západnú stenu, ktorá múr nárekol, alebo západná stena, ktorá bola tu. This is the mountain Moriah. Toto je hora Mória. This is where Abraham takes Isaac. To je hora, kde Abraham zobral, aby obetoval Izáka. Many years later, O mnoho rokov neskôr David has his city somewhere here. má tu dole niekde Dávid svoje This is the mestečko. Kidron. Toto je údolie Kidron. Now, he built the city, and afterwards here, on this point, Tam postavil mesto a neskôr tu hore is Solomon builds the first temple. Šalamún postavil prvý chrám. It's destroyed, Ten prvý chrám bol zničený Babylončanmi. and then the people come back from Babylon. Potom They sa ľudia navrátili po 70 rokoch z Babylona. start building the temple. Začnú znovu They do obnovovať not finish chrám. complete, Tento chrám nedostávajú, but offers start. ale začína už pokrmová obeť. Nehemiah, when he builds the wall, he builds the walls of Keď this part. Nehemiáš potom obnoví hradby, tak obnovuje tieto hradby smerom na juh, ku Dávidovmu mestečku. In the years 40 BC, King Herod starts working. V roku More. 40 pred Kristom začne Herodes zvelaďovať tento priestor. And in order to make this place such a huge place, A na to, aby mohol spraviť tento kopec takou peknou chrámovou horou, he takes this away. tak toto zosekne dole He builds arches here, here, a postaví také tie oblúkové stavby tuto po týchto bokoch, aby to zarovnal. and I'm hoping I'm putting it right. No. But I believe it should. No, that's good. And we have a flat place. A zrazu nám vznikne takáto krásna rovinka. Now, notice it's not a square. Všimnite si, že to nie je štvorec, It has 4 corners, but it's not square. má 4 rohy, ale nie je to štvorec. This side was shorter than this one. Táto strana južná bola užšia než tá severná. There were a few entrances here. I'll show you them later on. Z tejto strany bolo viacero vchodov, ktoré si We neskôr saw this ukážeme. part here. My, čo sme sa tam boli pozerať pri tej scéne, to bola tento spodný, to bola len tá spodná časť. Western wall is somewhere here. Západný múr, alebo múr nárekov je niekde tu And we're going to see this part. a my si teraz ideme pozrieť túto časť steny, Here we západnej have steny. the Antonia, Tu predtým stála The pevnosť Antónia, tam, kde sme boli, kde sa začala krížová cesta. A tu niekde stál chrám. all around we had the different halls. Všade navokol sme mali to stĺporadie, ako ste uvideli. Here we had the royal hall Tuto sme mali tie kráľovské vstupné brány with the tower where they sounded the trumpets. a s väžou, odkiaľ teda sa vydával signál na trúbach. Here we had the stairs that led up to the temple. Tu z tejto strany boli tie schody, ktoré viedli hore do chrámu. Now to this part here, V týchto častiach everybody could come. Gentiles, Jews, Jews that didn't purify themselves, everyone. do týchto častí mal prístup každý, pohania, židia, všetci, ktorí sa očistili. But they had a fence here Ale tuto bol postavený múr, to prevent that someone either that besides Jews that purify themselves would come to the temple. ktorý chránil toto miesto predtým, aby ktokoľvek iný, okrem Židov, teda tam vstúpiť nemohol, okrem Židov, ktorí sa očistili. This is the women courtyard, Toto bolo ženské nádvorie and it's because here women were also allowed. a je to preto, že do tejto miestnosti bolo dovolené aj ženám, aby tam prišli. The temple itself, Samotná svätyňa, there was an altar here, and then we have the holy and the holy of holies. mala oltár tu vpredu a potom bola svätyňa a potom svätyňa svätých. Year 70, Prišiel rok 70, boom. celý chrám bol zničený.
Now there are a few things that happen between. Medzi tým sa udiali niektoré veci. There is a temple here for Jupiter, it's destroyed. Bol tu postavený chrám pre Jupitera, ten bol zničený. But around the year 715, we have Ale asi v roku 715 bol postavený skalný dom, ktorý dodnes vidíte. With time, the city grows larger and larger and larger. Časom sa mesto zväčšovalo viac a viac. And then we have this. This is what we see today. A dnes máme asi takúto podobu. This is the western wall. Toto je múr náreko alebo Here is the západný múr. entrance to the Temple Mount. Tuto ten vstup, kade zajtra pôjdeme na Chrámovú horu. And this is where we visited. A to je to miesto, ktoré sme navštívili. Tomorrow, this is on the program. Zajtra máme na programe túto časť. Questions? Otázky? My sme teraz asi kde? Teraz túto čo? Where are we standing now? My stojíme teraz tam. Now, everything that you see here Všetko to, čo tu teraz vidíte, is original. je pôvodné. Just a minute, this is here. Okay, look at this. This is really good. Toto je super. These are the stairs that led up that we saw the arch. To sú tie schody, ak si pamätáte, kde sme videli ten obrúk, ktorý nám popisoval. Hej, keď sme vyšli z toho dlhého tunela. There was a bridge that led up to the temple. Tuto bol most, ktorý viedol hore do chrámu. We'll see this arch here. Tento obrúk ešte uvidíme. This is the Antonia. Toto bola pevnosť Antonia. And you see here there is a pool. A tuto vidíte tento bazén. We'll see this pool. Tento bazén si ešte pozrieme z iného uhlu. This is today. Takto to vyzerá dnes. Okay, look at it again. Pozrite sa na to znovu. No, wait. We are in this corridor here. My stojíme tuto niekde. Okay? That's really new. Okay, maybe I can get it better. No. Uh-oh. Okay, no, that's a good picture. That's a good picture. This is after the destruction of the temple. In the year 70. Yeah. Toto bolo v roku 70 po zničení Here chrámu. was the street. Tuto bola tá ulica, hej? And you see how systematically it was destroyed, and also this part here. A vidíte, ako systematicky to bolo zničené aj Antonia. I'm sorry, but this is new also for me. Ospravedlňujem sa, ale to aj pre mňa nové. Okay, this is Del Aqsa, because it was built. Don't Notice that they made it higher. Nie, Toto je skalný dom, ktorý bol postavený. And as they claim here, it's still there, but I believe it wasn't built. What is there? The ramp. Aha. A oni tvrdia, že aj ten most tam ešte je, ale... And this is how it was built a long time. A takto sa to Till v priebehu rokov the way budovalo we see až today. po dnešný deň. This is the arch that goes out that we saw. To je znova, to je teda ten oblúk, ktorý teda padol. This is the Al-Aqsa, Toto je Al-Aqsa, western wall. Múr nárekov alebo západný múr. And the Dome of the Rock. A skalný dom. Okay. This is where we find ourselves now. Toto je to, kde sme my teraz. Different things the rooms that were built for the bridge that was here. Jednotlivé teda takéto veci, ktoré boli postavené na ten most, ktorý tu bol. They needed to build arches to sustain this bridge. Potrebovali tu vybudovať takéto oblúky, aby podporili tento most. And many times they also used it afterwards for rooms. A veľakrát ten priestor, ktorý tam vznikal, využili ako miestnosti. Later on, a few water cisterns, after it was destructed, a few water cisterns were built here, used as water cisterns. Neskôr tu boli postavené takéto vodné cisterny na vodu.
And this is the way it looks today. Takto to vyzerá dnes. And you see this ramp? Vidíte teraz Tomorrow this is the way we go up. túto rampu, my ňou pôjdeme, ale už je teraz round wooden, no? Yeah, this one. Ale teraz už je z dreva, my ňou zajtra pôjdeme hore. Questions? Otázky? When was Al-Aqsa built? 7. Al-Aqsa was, it has a few periods, but more or less with the conquests, they started praying there. Z Al-Aqsa sa postupne začala stavať najprv ako drevená a tak ďalej v tom 7. storočí, keď muslimovia prišli. In my opinion, there is a little bit of a problem. In my opinion, this building should be here. But it's my opinion. This one. The Great Hall should be here. Táto hala, that's the royal hall, Yeah. to je tá kráľovská sieň, o ktorej hovoril, podľa jeho názoru by mala byť posunutá viac. Toto je to stĺporadie, o ktorom hovoril, ktoré išlo všade dookola a Antonín. Yeah. So Bethesda needs to be somewhere. Takže Bethesda niekde tu. Okay. Let's continue. Môžeme ísť ďalej. Dobre. Keď som sa dal domov, tak si to